Salatan so usese ia ta'amang nalumang Ao chaya iluan o tele ifa afiti ila tausia ina Sali itauwi na oi o se fufine ni futane o wala upele oe la nga atai mane e asa ea wa e whaapea mai o olo ai nga e whaapongai e uiso ualofa Ua o fili o le ato e foki le tama savai ato luta ua salata so usese ia whaamanga loma Me aave mavenga mamafa lo ua ubei ua oa ngaleanga aile mafa ona o tau aveila pe a fai tatanu no fupelo aina se ie fai mai Ole aso mandato le eternal for pe alumaku e uniso ualofa ua o fili ole ato e foki le tama savai ato luta ua salata So usese ia whaamanga loma E uniso ualofa ua o fili O le ato e foki le tama savai Ato luta ua salata So usese ia whaamanga loma So usese ia whaamanga loma na taina a o e o poina u i le siva a o ta feliu liwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ea ona ta sisiva pea avea o e maupanga i po umalawa wasafa amasani a o ta veo ai avea pea o e maupanga i aso umalo uolanga musika manaya a o ta
fia vea pea oe moa u Pe e se mawhai ea o na sa sisiwa pea A vea oe ma upanga I po o malava Matafa a masani a o ta Veo ai a vea pea oe ma upanga I asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing The first time we danced and I knew As we swayed to the music and held to each other I fell in love with you Could I have this dance for the rest of my life That you be my partner every night When we're together it feels so right Could I have this dance for the rest of my life I'll always remember that magic moment As I held you close to me As we moved together I knew forever You're all I ever need Pe'ete mawhai ea o na ta sisiwa pea A vea oe ma upanga I po umalava Matafa a masani a o ta Veo ai a vea pea oe ma upanga I asa umalo uolanga Could I have this dance for the rest of my life That you be my partner every night When we're together it feels so right Could I have this dance for the rest of my life
tolu amo. Le temile con le guanci le radio Samuel le rivango l'asso le guanci antia lu se fulu male fami dute o te nile July lua il de ya wo li mantango fio le asso for wile la sono de la masino mati lua fil wono o tanto ulia e lona lo fa malona le ma lo le so fu manuia ma le langi ma wa mai o lua wa mai o to il de vango la wo li faisi a asa le la ai manulu le savita ya ofisu ya ingana winga le tau feolono mai le manulu o le po na po le na tau po le titi lano le malu i le po na po ia o me ana le la le tai ia le ala o tau feolono mai la vale riva ngole a ai tu ai le da ke fa longa wa foi e pe ia la ia ki ku kongole vevela o le la i lo tino e le ila se me o le alway fu ki ku ai foi le la ia wana al pa na le me te maua ya ale muwailo tino e te fa lo tu foile wa makanga pe ke va yangi me pingi fe ku va ina se me paolo e paka fa yen lo ta fa ba fa yo na wa yanga ya tu pikil fa na wa onga ile tu wa yo onga se tengi le o join ba e fa man lo le telenga ya ti ti pe le to ma tanga mai le town le la ile programme le le fi mai e pe yo na sa wa ile town se yo le mai fo i sting mi le wa le so le wajan tu ma tang le programme de yo le wa le ba fonga bo se yo le July fa il afia fine on suia le tanto sema ta si mai le fionga ya le to se vema le programme o le nga i fo fainga wone e misia e le programme wo fa ngino o e le tu la fondo e pe on saudi ba ya le sunga le risatini le to fa po le tlenga le ya tu morva siki a shu wa fo inisio mata upu e hao na sila fia le tatu uto e to tonu o le nei to o New Zealand fa talo fa to i lo le il fa fuga anga Samoa au ona pa ia le tua i so se fanta feito langa ma lo le talo ma lo fo ile o no sa to no le da fo wa la mala fai u ta pedanga wa ia saudi ngalo to fo le fai un o le viaso e meise ia lana upu fola awa ia lona nu ele fai un le riva ia so talo sia o lo o mau pele malo si latino fa per fo ila le nganga wa le tua malona fi ngalo ele kan leo tanto pa anga masani tamba matida ma tua e lo tu me levo le muli panga todo mo to malao ile aso malefo iaso mata mai lava ile tai au singi po le tai au po se yo le timi to lunga to ile o danga le tanto o fenga luenga ile tu lai se fulu mai lava le aso ngafua se yo le so for really and to ai foi male fai unga ole vaiaso wa mai o lua wa mai oi wa inu tanto fuala o le meta wana o le fai matango i lau fang fuala ia mavai ia pe le mo mio na toe top mai tanto fuala wa le mena le tupu nisi o fuala mi sia fuala voi o le suka o le toto ma walunga ia o le mafia o le nga o ia la toto ia male ma fuala au la poko pa le kiki foi lele ia mo tanto ia mo le nga se nga so le mai ni o le fuala au le na e te inu antu lava nei se io o il fa va ia o ngale ko yo soila ia le o ngai uke ia o le mela na le tup wa wai e ini se la to o le makai ai se o le faspo ai pe fa mai nga le kango kwai singa fasi me ala ki o le faspo ai vai la fa mai ki nga mai ya kama lima alu waku ai makapu lima alu waku ai makuli lima alu waku ai marfaka karu ai le ngau ai ngau kelele ai ya tanto le fa manatuina le fa la ina le so mai lau ma mo ngang kau samia ngale nga lo mo inge fa mai le i fa pa i mai le ai ka ngoku o le lau ma mo le
Elia faina, Elia faina, a fina ngalo, ele se me o ia, kaunga e le visa ngā ruenga, e koe kongi e lau mā moenga ngā kausami anga le la. O le niwai tau o le tausanga, ua tātou iai fo i le whai unga o le vaiaso, o le masina ni o mati. O se masina i te le mano anoa, i mea le ka koke bisi e ngei. I le whanau a onga lan tau iei koris, o lea ua lama whai fo ia o ngā mea. Ia matapiranga mo le wha mo le Polyfest, pengila o le sauni atu iai, i le o ngā tutonu o le neifo i masina, ia po le tūlanta lea i lo na wha i ui unga, wa le vai aso masano le vai aso lea, o le vai aso lo na lua na ai tu wai lo lea o a unga, e le vai aso pupu le palasi ai le aso afo, ia le tātou e seta o le rito, sanga o le vai aso mua o le masino a perila, ia le palasi ai aso mua lua, ia ai aso fawai pa ia i lo le aso tolu, o le masina fau le masina o a perila. Ia talo si o le dai so longa le leia tāpidanga, ana ia tātou whanau, ia na ialo ma whanau, e le ngatailia, o le ke le ia o mea o lo pisia, ia mi sei fui tā longa. O le si vaenga le ana whailo mai se tasi o pulea onga, whamai e whai tete tātou whanau. I le whaonga ina o le mele o le AI e mese le chat GPT, e tali ai au whesili fo ia o au mea onga. E te lei o le au ngā o le porokalame le da po le AI le da, peitai. E le mawhiora e wha moe i ai le chat GPT, e tali ina i a foi. I a tali o au whesili pe a whaile suenga. O le mea la lea, o lea ua ngā iei si o kolisi. O le a whaia la tausu enga i le a onga, a ele koe au maiangi kelongi mea onga e whaile whali. Ona ua mai tauina, ia ngā repagua ngā re mea ka miki re whai, nā le au mai ale whesili, tu iei tonu i, ia mi ngoi lo malpolkalamele, e le a ko se minguki, ia me le a ko fui se lusfu se koni, e kope mai ei el polkalamele ngā re kari o le whesili, o si ona ponala, o laua le vana no nofo whaia o ngā mapulenga o haunga, makali uma ia mai lunga le polkalamele, va ia tula fo ilele o lefa o ngā ele whana wa onga, ia le polkalamele, ia, o lona winga o le ato e se maka, ia mawhaale kongo i maleanga i luma. E le lei si tu, ai te lei o lona fianga i lei si tu, a wā o le apa i e le tamititi, e alu e whailana suenga, wā o le menga le whai tono a onga, ke anwa o i e whaila wā suenga, ia sa ili mai ai leo le tali ei whisili, e pe ora tu ina mai le whai a onga. Ia e mo tantou ia tangata mātutua ia le fia mo mi se kat. Ngā alo ka ngoa o ia ka irunga. Vai le i ngā emmo ala wa ai sauro markat. O le mea lai tau dai whai tete, e iei ni si tani. E o mai o lai maanga ia, ke lea me mwhinga e karangoa, a i fui ni si tani. E au mai, ia e le o ako a koa mai. Ona e tele i whaiar ngā ruenga. O lo wadu e ki sa ili, ma va ili, ia ma au ili lele. Pe moni ma wha maoni, tali e wa mai lunga e le kako porkarameda, o le chat GPT. E pe oro whaietu. E le lei si tu, e vave e o na maua le mere ke su ea, ia o lona wha le to nunga le da, ia ua pai e lo ma le tamititi po whana wa onga, e whaile la to research. Ia, o se tasina vaenga i le ringa teimi o lea wauli, i le talalata mai lea whai mai a fo. Ua pau i lalo point o le whainga malo o le national i le teimi le ring. O se tasil nei o a fo. O Paul Sava, pele o na wha tiroina. O lo o ta ua mai ai, na whaia le Taxpayers Union Curia. Ia ma o lo o whai loa mai ai. Ua palasi nei lalo ia point so i e po le tūlanga i peo nei ai le whainga malo o le national. I le lusu fulu walu tesi ma le 5%. O le Labour tolu se fulu ma le tesi ma le 5%. O lona winga, e ono pointi a wā pihai nei nei. Ia le national, pe a whatusa tulu tūlanga le wantati e mai ai. Ia le Labour i le taimi nei. O le Green se fulu tesi ma le 5%. New Zealand First, hiva tesi ma le 5%. O le Act, fitu tesi ma le 5%. Ia ma le Te Pāti Māori, e tolu tesi ma le 2%. Ia, na whaani aila se whirakalo le afu. O le
Minister leo tupe ale patia le national po le whainga malo le national. Nicola Willis o le mkua whale kongua o whainu mera o le ae vava ai hantu iei le timbili e maratua o le whai unga o le tausanga nei le whai ele tātou whainga whilinga i tono Niusila po o ai le isi whainga malo o lea a ngai mai e teita i le malo Niusila ia mo le isi tono tausanga whamaile unga o le tātou poule ana va pe o le faile ka ko pa lo kai le so mo fa un le rive yaso o lono winga e o ko me ki la vanga suia le fainga malo ma a suia foi le fainga malo e tu la i mai lava na o le vang fa faia le limpa e la tu te ta ia le fainga malo fo pe anga fa pe anga o le fai i le fai un le vanga so nei le tanto fainga malo ta ya ma tu o le fo tanto lu masino to sanga e le i kai o ko e ongo masino ia na foto a faile o le tātou whainga pālo to lono wing e mo o mia le li pāre mia ia o ngā koe suilang karangoa le karangoa mai wai yaini se fsili na fsili ki ai le ason nafi ia ai saule kai ma kua se isi kua se isini ia le mele karangoa mai ia ma le mele ngā fsili atua ia misi la vore tūlanga o New Zealand i le taua leo lo o whaasolo nei i le vāo Isala elu Amerika ma le antunu o Iran o tātou talano ai le antunu o Iran ma le taua ua ono nei aso talu ona whaasolo. Ia, mai o le whamaia le antunu o Israelu, o lewa mei atu nei le lantou military. I le isi la sanga o le taua o lo whaanga solo. Ai whamaile whamtalanga le US Central Command. Whamaia o antu le tolu se fulu va o le whawa taua Iran, ua mangoto ia lantou pomu. Ia mai au fiaila ma sia foi drone carrier. Ia po se va lea e fe avea ia mo be va le foi e fa ton ale antunu o Iran. Ia le sa fa pelea ona mangoto mamu e pomu e pe ona te pomu ina e B2 bombers ale antunu lea o America. Il italiano la Iran o le sa wantuai. Ia se tasiolanto va le fa ton ea ma fa pelea ona fa ina inisi o no fanga i tono Isala elu maisi fu i tono o lo tutua o yentu leile tono o Iran ile taimideng inisi o anta video e pe o na tuinane i lunga ea o leva e maita wina ia le tele o pomo lo papale tono o le tono o Iran e misele valona ai o Tehran ai ise sa ililinga sa fa tino ina lea ele Nusi pepa le New York Times i Amerika. O loo wha pia mai ai. O lea tunu o Amerika. Lea sa i tua i le pomu. Lea sa mali li wai. Ia leo antu leile se lau ono sfurmale lima. O te neiti a onga. I se tasi wa onga antamaitai. I te tonu o lea tunu o Iran. Ia si kako wha karikaripe mo i mawha maoni lea wha mtalanga. Ia wae. Ia e kako kiri noa po lea mea la o iat. Ia mai o le wha iloa mai lea masano o lesi tai fau o le vaenga whai lea o lo tai i alwhainga malo Iran i le teiminei e ono a vea ai lea antali ia o le tamalo Ayatollah Ali Khamenei e a vea ma tai fau o lea vaenga whai o le wha mai lea li presidente o Amerika e makua le lalango iai sona whila ngalo o lona wingala po le ale tulanga o le au iei le whainga whiliwhilinga wale e pāpāpum a o loo taua fia ia ma o loo so tai foi i lantou i te tonu lama o le whainga malo le a Iran i le temblere po ai le isi a lantou tai sili le au le a sauni mai ia tai ia le lantou whainga malo ia o le si mele tu e le o malo e wale mafuanga le ngi le ngawha mai ina amatai le taua o le nau o Amerika, ina ia suia le whainga malo e taita ia le antunu o Iran. Ma ia awa lawangi i ngau siangi ala ko pomu atomika. Ia le ala e o markimingi o le o la a kolwa yesu. O le a e leiloa, po o fia la le bea o yeitangata. O le a e tau mobongo ko fui lele Amerika. E avea mataitai. E suia ia le whainga malo o lo yeil temine tono Iran. Ia walenga sa mua masano pe lua vai a sorkaua. Ia umar ngafa mai masano pe kolu pe fa. Ia le wo o le lima pe ongo.
e fōlinga mai, ia e le vawe ona umale taua, e pei ona wha ngā solo i le teimi le rei. O le ala le isi taua lea o lo o whaia pēa i le teimi nei. Ia o le taua i le vāle o Lucia ma Ukraine. Ia le ngantai lea, o le taua i le vā o Palestina ma Israel. Ia lo o tapumu ina pēa Israel, ia le tu i sautia le turu o le panona, ona o le whai mai. O le kausa i lia kwa ila wani ia o le Hezbollah, le ala tau te tawhana i le mailo keti, ia mapomu i tonu o le turu o Israel. E whaitau afe ma afe tangata ua la tau sosola ese ma le panona, ona o swa inga Israel, e pei ona whaanga solo i le teiminei. O nisi u tangata o le wanga i antu le turu o Turkey, e silia ma le afe lu se lau tangata ua mali liu le nei tawa. Tanu ona amtalia mai le asto na ina se i ma vai antu nei. Ea mai o le isi tala leo te whaitau tui whamai, e tō tonu e sui o le Navy Australia, sa ia ilunga o le vaa maulua Amerika, leana la tau pomuina se tasi o vaa tau, a le tunu o Iran, leana maa ngoto mai tō tele i ale fita, a le tunu o Iran leana maa li liwai, ai wha utai o leana wha sauina i e soifua, o nisi, o lea sa wha au peupea i le sami, leana la ve ia lea i le Navy, a le tunu o Sri Lanka, e pengi ona ta ua mai le li poti. Ea, e ke le maanga ngā i mea ka kouke karango i no ta upulea. Ai, o le alo na fianga mo i tātou, i nei New Zealand, ma Samoa, ma le Pasifika. Ai, meisi anturu uma, o lea e wha moe moe, i le sua ule au ina mai le anturu o Iraq. Ea, lele. O le tau o le lika o le pengisingi le waiai o le tuainga o le iwali mai tono New Zealand, i le taimi nei, o le wasili antu ma le tolu tala. Ioi. Ua sili antu i le tolu tala a o le fuko a ongo aso talu ona amtalia le taua a whaila o le wasi i tia le iwa lima i le tolu tala o lono winga e leo babau te le itua ma le pengisingi o le iwa sifuru ma le tasi ai awa pia o lau pengisingi o le iwa sifuru ma le vat ia wa e tala noa maila ia tolu tala mo tupu po o le a la le umi lea o le a wha ngā solo ai le taua le nei ma po loka i pia va asua au i le o ngā sami lea e vā ai le tunu o Iraq, e ma le tunu o Iran. Ia, o le umi fo i lalenga, o le ālua i lunga, ma le tau, o le tātou pēni. Sini no wai antu stasio li poti, i le tunu o Korea i saute. Ia, o la le ola, le kumu o le pamping sing. I le tau, wha so ina le o le ping sing. Ai, maisi ein mo le meole, o le kesi. Le fa nga ina foi le monte malawa ya o e fa ma fa ina ia monte malawa le ngantaila e fa yai mo me nga sising ya o le singa oloa o le poloka nei lunga o tatou va ai e pe ona fela o ia oloa ia mai tonu o le vaenga le o sai tu ton alona winga la e fo le gama i le masina le rio mati o le ai ai ko nga me foi le e a maka kwar korkala fa solo ko ilunga le fakala le lope o mai lo male enseka ai li makala lo ile lika o le ka ko iva ni male wo ye le temple ai talo sia o lo lava tanto reserves e po lava sua u fa le foi le tanto wo no New Zealand e va per foi tanto in Australia e ai le ngante le tanto wo no i Samoa wa le mele le la tu fa mai tala ni so business o le makua kele o ala ko containers o le makua polo kail kimbilgi o le mafai ona fa tonu wina le a wina mai le tono o New Zealand ia a faila o ngai mau i ngā masau ok ia longa winga le lopo le te mien tonu mai le mea lale sa ka wa ma fau le le ia le president o America ai le i fa pa ingar ka wale a wa olona o onga e makua polonga i le lanolangi atoa. Na paule an tunu ulai makua lava makokoe langa sa palai o le sua o le teimiliri. Toi tau ngō fia le tau o lana sua. Ona o sana e pe ono tui dantu le malo a Amerika ia ma le whala puputonga le o le EU. O le tunu o Lucia. Pa mai Lucia o le makua ke le o le lako ping singi ia ma le kele o lako sua. Ia wai e le nganta i le sua a le ping singi o le mau tono Lucia fa maila o le ma kwa ka ngo fia ke mirki a o sionga ponga e silsila foi lele yai i le fa fanua le lalola
a sauna le va sua o mai lucia sa ngengi sila ola ia ele ngantaile ia o le va fianga ye o le malo I le malo po le atulu I le atulu ia o le mela ngare kupu makwa kele ia e fa me ola e vai le tala lucia le temini ma o lo pa uma wala no ka wala ko swa o shonga ponganga e kele sa ma pa pui ele ma fa yona awina mai ia ka ko swa ko ngofianga mai lucia I le temini o poloka ile awina mai swa mai sa sai tu ton ja o ni sina vaenga mo lucia le fiele ni vaenga le awoli e fa talo fa tu ilo le ia I fo ia nai mawa manai o le ma futa mai nai le fale la langa I nai ma ngeli e fa pe fo ia la kama java le o fa lai fale ava la fa ma lu yo e ma lo ali polo Frida Nawa al want to ila ia le ia miu a mosa e pe fo ia seta tango moa o so fantasimo rin to fele e mara kwa mare o mika nai papakura mika well we fise malu or kai a pos ka singo le ulier ko inga mare lo makua e amanu ia tele lo wasfana uli mika ile so a mawang ia me alo fa se afe mon kupu ia pe a mai al fai ungol diva yes la kwamba fa ia va foule o pata la vea e deo va en Cristina Tarvasa e ma auto umalava ia ne tawili ma auto umale ma auto mele diva en olawo ya ma lo le fa le fa Jelle tan tuk ta longa fan to wina ile fa ngol de va so tali mo ye le time sang le NRL be on da fa wina ta longa ile po na po le na ta lo le storm le iosa e se le benga ngula I mai nga po se taimi ta to wanga ia to I po ile ta lo da ni mo le fa ngol vers Tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le vetua wale le mama motu si alo upale ua mota ia o Silo uloto a popo le pei amore mana tua mai ita la upele fa amole mole Tautua ia oe isi o nu lo ufia fia e petua I fea o pusata fai po o fea ua fai ai ae popole lo uloto ne isatia lo loto ililo le alofa a e fotua I se vai ona awe mai ia saupu se me alele I pe fa asele mutu saufuna lo alofa nei mamulu tafia tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai
goto le fetua walele mama moto si alo upale ua mota yao tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se i pupuni le mala uali ia i mai ua goto le fetua walele mama motu si alo upale ua mota yao Mawhai nei o na whaatau wantu topa pa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo na lafo se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau tapa a le Digicel. Pe lafo ai fo sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Talofa laba, mai le tanika kas. Afio mai e fili sau piki apu, daporke, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe afio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o, fa o. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo I aso e te whao ngai na iso se Taavale. E mawhaiora pikila Taavale maile malai valele I whale ono po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumori e tofo I le whale tani malo o loo e whaamautu ai ai ngā whaapitoa. O loo iele tātou insurance cover te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele whaamama avenga. Maratua o iele tātou account I New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga lau credit card e whaantino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upena ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu. O lewa tue valu midu tona tale o ling tulai tolua tale tolu na wada tulau swa poponga o tatu tala mai le Pasifika ya mele lalolangi pe o Saudia ya matape de bayelfel tue ya Miriam la toa pomari talsia. O da way to look I lo toa fo yo onga ale fanau ya wa ela ala to fo fa kali ke me ka kangi le longo masau le antolo wan tali po shiwa finipo o na ya grandchildren ele tu wa yo onga ila wo le so te le lopena e va fonga ele tinale na mawala na sala ona ole umi ole kaimi le sa fa ela na fa tonga se tasio o nanga le pack and see e le langa we lo tina so eu fengi meri ya lulu se la kala ri e fe fa ka wari e so fo mai wo sala wo faisi o mio faila fa ka o le mele fa tai o le na to ave se le sala tinda e ama fa pele o na to fa un po ponto wa ilunga ma le tai mi fa tu la ngai na foile e ma fa ye o na faile fa tonga tinda e ma kwa le ka ya le me
o le ke pisi fai lau whaata, o le sa o le mela e paka i lau tawa, e sau ai wha feko ai o e le meo le sala, e va veanga o so i lunga le meo le fiva, va veanga o so i lunga le meo le fia, ai wha taifo i le leitina, i le toa, i le saulo i fafo saulo a fai ma le vesinga, ai saulo i fafo a mai le sala, ia o na anu lola ia lea avela na fai tionga, lea la wa mana ia le reia, ia muia fo le leitina, o le wasu ia i marakaimi, fa antulanga ina me fai ona, le umi e paka il kaval, il ka paka a le fo i company, chot, wa yo le ruose lau ka la ali e le pai lunga la ura kele, o fe ngi meri e ki nga inga ka fa lua la ko kuperi i le ko fa lo loari, ai koe me wa martikera ri o le, va ve tai wo mana fole da fa fi tauri, ya o le silemia, o kako, va ve yo ngo so ilunga o le fari, ngo so le fari, ya ka ngolola ia le semping, ai va, se ya lo mem fi ona tanto uia, o le ala le na uia le tinale, ele ngata, ke le ami nga mawa, mua, ya, o le na fa mangalo le sala, lua, o le wasu ye male umi o le taimi, e fa pele o nafo, o le pakaila na tavale lu fa ila na fanta, ia wa fa kula ka ikakala, o le mantou i tupa wa uia, pe wa lu fa ila u fa ka. Nga o mea la isa lu ngol lisi ke la kuama, ka ilo ya o mala fa fa ka, o ka ika, fa ia nga le lima o loa nga kana kuama, ia masinga kala ngoa fo le lima mingu, wala va makuerga, ia ka ilo na ia o ku, ia wae o le umile nga fa ira fa ka working ngare, fa mai e afo, e ova ku malefia, mai ku la mala afa, ala se umionga o nga fa ira fa ka, ia e mana tu fo ila o le tau taru so i fu ngare wi ka ko vai ke mira, o le mea langa, ka unga piki mai lunga, ia fa o popo, ko ese, fa o popo, ina ia pa lengi le yel sele, ia ma le poloka ai markiu fo ile le kongi e fa ka, ia wa o le sigame, e ki nganga e loa e le a kor ka o mea la ke sa mo, ala ki alu fu e mai, lau mai, o mai lo le ilu ma o la wa, o fia, va veanga o ese le si ai, ia le ka ula o ese uma me ye keilo, sa le ka kaunga e sa mo e kongora korot, e o ngā me tup, ento e fotua e hengi o tātou ma fau, ia ma koe fa le ia i lau fa popo, ia maraka koko esi. Talo fa tui nai Amerika Samoa i la fianga o Leone, fa pe fo i la ia levi la lua, fianga inga fuanta lua ma uto umale mafuto me le niga ingo le awoli, anga i anto e pikil fana wa o ngā ioe, aue ke paka i lungo le lenga sama vase, ia po lungo le mukia, ia po lunga driveway e maua ila usala mai mau ngā kupe. Ua oma na tuile teine la lele. Malanga tunei ileva alele Taimi umalava utemiti Ia wela upele sili A ole nei wale ayo se isi La upele moni Eiti ole fili eitasi ole fama oni Esu ia lava ole olanga Telefo yo utausanga A ole nei ole su ia sautali
Amerika ele ngata ile suile ba ai sui fo I folinga awane inalo mai hamo to e fo I mai ise aso malanga au nei au kilani to e ba ai au lau pele moni eiti ole pili ai tasile pa maoni pipa 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 pipo pipa 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 ba pipa pa pipa 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 zoom zoom ba pipa pipo zoom pipa 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 ba pipa pa lau pele moni eiti ole pili ai tasile pa maoni Malo le soifua whaatal whātu se whapoponga le nei o telefou le Radio Samoa. O whairoi Israel o lato wo atu nei I le isi maenga se so ai o le taua I Iran, ina ua mai ona lato whaatino o so whainga rua pe lima se lau ia Iran, whao ngai nei le sidia le ono afe o au penga. O sau nol tai awa le amia Israel o Eyal Samia, o lo iei foi nisi a lato whaapolopolo mole lumanai. Ta ue Amerika wa mamau lava I luma le turanga wa yaila na tau ma le taua I Iran, ma wa ta ue le ripoti wa le pasia le parota na whaia e whaatatau, I le whaatapula aina o malo si anga o le presidente I mata upu e pei o le taua I Iran. Whai lo foi lo aunga tāni si o atunu mai Europa e awa yatu I le taua e alai le sapala iane o whesoswani tau militeri mo ana paanga po o allies. I le tūtau whemaranga inga wa siria le se furuta si afe whai ngā malanga o whale au ngā ina taru mai le aso ruaspur balu Februari. Sa whai lo foi Donald Trump sa tau mo whai atu Iran ma le wha moe moe ia mo se avanoa e whai aise marienga e wha mutai le taua peitai wai mai Trump ua whai situai o no lea ua fia tau Amerika I le teminei. E lei whaeroa ane po ai tonu le tangata I Iran na sota I ane a ua whaeroa ua whaeroa peo na whaeleanga ina e Amerika si o manga o Iran. Mo le teminei wa amata lava na whaelongo ina maalia a fianga o lea taua I le larolangi atoa I le taua le penisini wa si itia whaapea maa a fianga tau whemalanga inga. Wa taro sangane Amerika ia Ukraine na ia fesoson diane le puipuinga o paanga Amerika I le Gulf puipuia mai os whainga drones a Iran. Wa whaamatala e Zelensky le BBC wa mawane le talo sanga le mai a Amerika ma wa mai ona ia whaatunuina lo nā tunu ia saunia mea uma e mana o mia mo le talo sanga. Siringia Donald Trump I le tari ane Zelensky le mata upule nei mata uaia Trump o le temi nei e na te talia so se fesosoani mai so se atunu. Whaeroa foi se finangalo Zelensky wa nofu sauni e fesu ia lato Interceptor Jones mo puipuinga I le ea a Amerika ia puipuia atiri ai pea Ukraine mai a upenga whana mamao a Lucia. O lo iei foi pupolenga I nei a vere taua I sa e tonu maala e a awhia ai Ukraine pe a whai e le ano ane ana paanga o na o le taua fou ua amatalia. O isi popolenga waria e o le ono whaititia o interceptor missiles ma le benefiti pe o Lucia I le siitia o le tawa le penisini o I o lo whatupe mai ai le tele o ana o swainga. Wa whamaunia le pāremia o Stadia le pāremene wa whamatu atu nei a seta tau militeria au Stadia I sa sae tūtutonu a o whetaria I ai peo so whainga Iran ma Israelu. Sa whamani ai au panisi le tūranga le nei ma whaafeiro I ai fo I le toe fo I mai I whanua o tangata au Stadia sa poloka I sa sae tūtutonu e mai se lava fo I Dubai. Whai rolo ngā rue maros fo I lau whai ngā ruenga lo fisa le vae whafo ma whawha tawa inga e una ia ngā vaa wha kone sula I a whesoson ia I a tangata. Whai ro fo I le ri pāremia o Ausitaria ma kānata atunuu leo lo o whaahilo whesosoani mo Amerika ma Israelu.
I le Pasifika I Vanuatu o lo whaisa whonutanga whapapape. A le kapeneta o Vanuatu e whaatara noa i le maunga mui Ambay Island, le wali puti o lo whaatele ina peo na maita wina ngā yoinga, mai lea whaaitu ma o tāpena nei fuafuanga, mo le ave se mai o tangata ina nei pāwha fuase i le maunga. Lo iei nei lapta inga i le vāngano na tolu, no winga o waisa tūranga wala lata ina pāle maunga po le volcanic eruption. Ma wa mai a wha tūranga fo ino fuanga i wha muta i o na uia tangata o na o pui puinga o le saunga le mū. O lo mata i tua le National Disaster Management Office, lea tūranga ma wa una ia tangata ia tāpena e o e se vave pe amana mia. Ma le tala muni mai fiti, to tasi le mai titi wa umalo na ola o na winga lulu wao le tau mafua mai lea whao Ermol. O le whainga malo a fiti wo lato whairoi le Radio New Zealand, e le ia a fia le tunu i lea wha peitai, na a fua i ti munga ma mafa masaviri malo losi. Whairua na mawane lo na tino mai se haria i na moli i whafuane o lau toka, ma o ia no whanga na a fia i le motusia mai e o le eletise, a fia le saparai o le sua vaitau mafa, e mei se fo i le whareanga ino o wala. Lo ta ua le whai o suenga pe ono tula i maini a fianga e pe o le whai titi o tau mawhai vaenga a fia ma ua awe fwoi marataro sanga le pāre mia mō mea fia whare leia. E li maa onga lo tapuni e pea i rea whai tū le te mineia o whaatino ngā nuenga whamama. E lo ta ua mai le ripoti le matua le tametiti wa a fia a lo whaatino pea suenga. Tara nā Radio Samoa mo le nei fo iaso manuia tele le whai ungo le vai iaso si a tātua tunu ufa ptai fo i le wha mai whaasoi fwoi. Le dawa e whafonga I se whapuponga o tātou tala mai tunu o le Pasifika, ma tunu o le lalolangi e pe o na tūwhatia ma whonga I dātu e le whalatua ia Miriam ala la toa po mare, la whiona toi mose isi ona toi au dātu I leitu lai wha e le awhia whinei, wha malo antu I mātua, e langa te leo awetawa le umalawaledanga I antu piki le whana wa aonga e le tuku ai o aonga malo, Tomaiti wa mai o toa mai la unga le yaso ya le fa maule lo fuspa wa ke fa ye vole si o te mo le menga ko pole vesi yo vai pena e fo ya tu mala lunch box ya fa yo len te pena mai la lunch le fan e ma vai pena la tu mau mea unga in ventu to fa ya unga fa le fan Alla venga le tanto talo la tau mo le somla so anta e pe ona with the E la official vai tamo au kilani a Michelle fai unga ole nei foi ve yaso. Ole so fa mai le official vai tau ia ole langi le tau saviliangi mai le mai tu I somte si sifo. Ole ba fa fa ole dei ya so for wele lusa fulumale lua tikeri. Ole ba lui le po ana nis fulumale tolu tikeri. E ngoto le lai le toi lima bidu teling tu lai valu I le po ana nei. Ola venga mola soa te amo au ki lani o soa nele lai le sfultasi biru te ai le fitu I le tai au. O mei e langi le rei se I vangara ai le au o le anga yantu I le fiafia tai au. O le aangi malu mai fo I savili I le aso a tonai. A tai au lea. O le anga yantu I le aso sava mei e matele ina langi le rei le tau se I vangara ai. Ea, nei wanga I teimi o le awauli o le aangi malu mai fo I savili I le aso sava. O le venga mola songa fua fa mai a woa ni si ro fanga sa vili angi mai le tui saute sifo e fa pele ona feo lolo langi mai taimi o le tai au. Tata wanga I tulole I Samoa I le rivai ngoleso ma lole ngā lue ma lole o le sa ia te auto uma o lo fia ngai mga ruenga tutu ma whainga lo filima I lo tata utoro I Samoa. E whamela official va ainta winga o le tau sa vaenga o pēr wa mao le eolo o toto nei lunga o le antaro. Ma tasi e matimu ma wila ma whaitili e a fia I nisi o taimi. Se e mai eilea I whautuanga mo timonga ma mawhaulo o wha malo si a pēr mo lauwhanua uma o Samoa. O le venga mola somo Samoa e tāpsalo ai nei timu e ma mawhai nisi o vaenga wha pēnei wila ma whaitili. O le venga mola so anta hea mo Samoa le a tolu vava salo ai timu o le asa sa o le anta ape salo ai timu I le tai au. Ia mele asa mafua o le a yainei timu pupu. O
O le tūlanga nai pio ni ia le tianga o winga o le tau mo au kilani mo Samoa. E le ngata i le so. Before i le anga tu le whai ungo le vea so wha maloa tua ia sina leo sio si pio. Before il tina ia se lina sio si mala inga le mafutu i le riva ingo le awuli mala malua mantua. Avata wale mala whana wa onga le wanga ia tu i a inga. Radio Samoa. It's a fit to toe.
Katulad lang isa-isa iniman. Vivianga o le rivang o le woli mai DJ 651 ma Spawn Breezy e langa tu wile o le whantunga mai le to whai a fiu se mo le tu funga whaiva e tapua ia e malamanu ia i oe wha malo atu le whana wa onga le asa whianga i fui ma onga
o le ia so fwaile ia le foi via so ia wa pone alo kau ki ngale malulu o le taia ya le mo me vo le tim maka singa u fa ki vi ele ski vi kel ya ma fa ye singa malo longa mo so soani ina yo man tua ele fa un le foi via so le nganto le fuluino wipu ya o le ngau wina o le tanga mea o le fa tau ta pena le fa le vacuum ia ma sei mapi foi ma kongo le mukukari ia ma sei fulu atu ai ia ma le kako farka ele sei tu lo fa funga nga le anturu ile de va ngo la wu ku ye singa map foi le kongo nga ma singa Clorox ia ngai fa longo le ile bang ia le mangongi pe ia o la wa ia lu foi le se fa le tani ma lo lai kai o le sit ia le ta tu ta longo le fa ngo le yes soli o te reima te mata le ta longa le na whaiana po. O le mele nga kupu sole. E sirko nga mele sa tula I mai sole le ta longa le na whaia. I le vale o le Eels ma le Melbourne Storm sole. Ma kua maka ukia le mele sa kupu. E an talo sia. E a fo. O le manuia ia tau mwhinga a uma. Ile nei fo ia tausanga sole esser ko nga mele sa tupu e le sa ia le talonga na il po Eels e fa ole Storm limas forma le lua no vai tu fa me lua ia score ale alo Samoa le li o iPhone sua fa long ele mai se la un mono tupu mita e na tamo e le nei alo tanto tudo e mara kele o isi mau mea ngā sa wiso. Loa li tāno ali whālo. E le mai a sta mālo. Le lei, o le whiawhianani, I lei tūlaivan. O le whamai makua sold out tai a lefu. Te alonga le a mua le Warriors. Lefu tau ye. Ma le Sydney Roosters. Whaialei nai le malai. O aifu. Go Media Stadium. Amatari le lei tūlaivan o le poana. Nei. Stasio ta alonga manta ali el fa ngol ri ve so ta alonga le fa le tulai sfulu po ana ding champignon le time sanga le sanga same van today le Brisbane Broncos ma le Penrith Panthers le awol fa tu ya Miriam Malala to fa le tulai sfulu ile po ana nei e si kako va ai pe na fa pe fe mai ta pedanga a wi lua ile fo il vai te milion malo lo mai ki si massimal tausanga fo ole ta longa ile afol fitu le po antan ya ole afto yele Sharks mal Titans afol Eva ole afto yele si Eagles mal Canterbury Raiders mal le tantu talo mo le mulio le kapili ki le fai ngol rive yaso ole afto yele Dolphins mal la piki ile 5 minute te ai leono ile fiafi ole aso safto ile le ya mal o mal leo ka ko ngai uma masinga moe foi lele koru I kula ona toi fa wa wele all around 2 por around 3 o konga ile sale la sauni ole fie ole a fanya ile ta longa ile vale ole mona Pacifica male au matai bola au Chiefs e fanya ta longa le Hamilton le 5 minute te ai fitu ile poana nei talong mo muli ole fiana nei ole tawinga le Waratahs male Hurricanes e fanya le 5 minute e te ai a Foleva ile poana nei ole oli an tai au tawile Highlanders male Western Force 5 minute te ai a Folefa ile fiafi ona so toile ole talong fainto le le Blues male Crusaders ile 5 minute te ai le fitu ile poana tai au male talong mo muli Brumbies male Reds 5 minute te ai a Foleva ile po antaiao leo le afanga solo ile tatu ta longa le da ava ile so Sky so engisa wo ngai ola langa Sky TV e ke mai mo ai right ma ia fala au show kama fo le fio ngai TikTok Ropanti Falanico wale inga ko puenga kai ngi ya odi Solo, bayo.
to find home. We know the way. Watch this rain, I'm gonna ride on a wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn this thing on out. Atali ile angale
so o mai tau sanga whea ngai pea mawhaingata No no fo I malono uta Wa pei I tau se pangota Talape avea I Solomonia I le tula pono Fai mai e tafi e se ita o fanue umi e sa o loto Tapena paana tinati I ngā uta o le puiai E langona o le fefe a o Yesu na ia tai tai Tasiva maluiva mapui maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Mapu maitina o le olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga nai A tali I leanga leanga Lea I se o musai Tau fi mai wale angai ole auala Sa tau I ripea finau I se mea ua moni Aua o matou lava o manono wha maoni Yellow I mata na au mai ale oli oli Awa e tofi mai langi ole nu e whai mo tofi O wha amanu ianga e maua I le loto o sai Le mapuitinga lea ua whaai ngoa I a upasi Maitina o le olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga nai A tali I leanga leanga Lea I se o musai Maitina o le olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga nai A tali I leanga leanga Lea I se o musai Vivianga mai le Mapuichinga Band sunga ia Muripola Wayne Lunch la chalo fa chuai ele tamai a sau ia pole fionga vo ia sola ai se o kalinga Wayne ko fe vo se me o ka angia ia wobi sulo minuto na tale on link to la efa It could change everything. Think a minute. One day in 1894, Guglielmo returned to his room on the third floor of his parents' house. He had just spent his several months of vacation and holiday reading books and filling notebooks with detailed drawings and diagrams. Now it was time to work at bringing those drawings from paper into real life.
He got up early every morning and worked all day long until late at night, to the point that his mother began to seriously worry about his health. He worked so long and hard every day, barely stopping to eat or sleep, that he kept losing weight and looking more and more pale and malnutritioned. Finally, the day came when he announced to his family that he was ready to finally show them what he had been working so hard on. They climbed the stairs to his room on the 3rd floor of their home. Then Guglielmo pushed a button, which succeeded in ringing a bell down on the 1st floor of their home. His mother was amazed and proud of her son, but his father was not. He saw no value or use in being able to send a signal over such a short distance. So Guglielmo kept on working. Little by little, he made changes in his invention, so he could send a signal from one hill to the next, and then beyond the hill. Eventually, his invention was perfected, partly by inspiration, and the rest by his perspiration and perseverance. Guglielmo Marconi eventually became famous as the inventor of wireless telegraphy, which started the technology for the invention of the radio. Marconi not only received the Nobel Prize in physics, but also a position in the Italian Senate and many honorary degrees. Someone said, the way to get to the top is to get off your seat. You got to work it to win it. You can accomplish nearly anything if you commit your heart and life to it, by combining your vision with hard work. Your dream, plus your discipline and diligence, will keep you working till you win. The one who can help you win at living the right, best dream for your life is your Maker. If you'll give Jesus your heart and life, He'll give you the power to keep working each day, to reach your potential, and experience all the real success He's designed just for you. Just think a minute. So
mai tātou wō mai le au talavou e whakasā le penisula i tāta tū, le rivaenga le au lima le pese mai o maia ia o tau whaatala whantua le sunga le whawhiringa ia Reverend Philemoni ma le whalatua ia lofa ia ma le mamanu o le au talavona e whakasā mai le penisula ma le vi ngana o le tua tolu ngātua i le polokalame o le Think Committed o le utoi ono midute o na tā leo leitu la e wha Radio Samoa Tasila mai batolu Amo Radio Samoa Tasila mai batolu Ja, ua taulunga toi mala tautou moi Samoa le dia vaengo le aso le asenga na wale tauta mali i le tātou mafutanga poto ala tautai e le taimi sasi e la vai te pena mai le sao le fionga ia le antou sa vema le polokalame le kanga i fo faiva pe mai an tātou tala mai e tunu o le Pasifika ma le lalolangi ja, ona so o tuaile ma le polokalame o oe ma le tūna fono ma le matanga le wenga o leo fatasi me le sunga e le risa antini le tau whai atu maravao siki a shu ya wa fo ia nisi o tula fono e ona fa matu mo i tātou ma ngalo i so leo lo titi whaitama manuia manatua o fuala au manuia le weekend soifu le penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano oleni na o umasia ukele Taulanga o sabone Amana tua pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mafai hanga o nangalo Le tape mali o mai singano Olo o nofo haitine matama yunga lona awala lau papa Le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese